Impact TV ki health link ta mayamu taram na okchari ngasi ki health link ki topic ase cornea transplant ni hiramasi ki matang da ngasi ekhoi ki studio da link sinduna library expert ase Dr. Sachindra Laishram MD AIIMS Cornea and Anterior segment surgeon consultant ophthalmologist is a hospitals and research institute Langol Dr. Bokhoi ki studio da taram na okchari ahan bamakta da doctor da khoina hangjaning ba question ase cornea haibase karino mama sigi makha tarak da cornea transplant se karino haibda takpia cornea isna khoigi mid sigi black machugi akhoyama uri samayai gi amuba saruk se akhoi si cornea kawi mai akhoina muye na haichabe wani actually ma se transparent structure amani ade mai machagi machu yaujadabani ma khoina mu no uri ba brown mai mid ki machu khena do manungi iris ki machu du ubane akhoina se any laina amadagi sigi cornea se magi transparency magi mai se phawbung amak train haira kanduda cornea anauba ma mi atopadagi laigidaba mi amadagi lawraga sinjandu koina cornea transplant na kaw nduga khoi mid transplant si surgery tawbugi sida pura mid mapum sima pura transplant tawre hena khona lawgatra mid mafum se tawte magi akhoina tawrise magi akhoigi husi phodang ami se cornea singami akhoigi some part of akhoigi mid ki angau basarok sigi machet ama yaw train haiba ngami ko adegi de akhoina la limbal stem cells na cornea ga magi amu basiga angau basiga taina pata magi akhoigi mid ki organ myam sigi loina form tawbu ya stem cells na lei adu transplant tawbi yai adu sinatana magi mafum oina plop oina mi amadu lawraga amade sinba na the just only akhoina cornea transplant kan tawra eye transplant tawri se just only amu bagi portion si khata oi aduga khoigi eye transplant sigi surgery sisina mid ki karam ba laina sing akoina phan bangam gatagi akoina hairisene akoina mid ki cornea is any opacity akoi infection to ki yai like for example ka koi infection to khre ngauraga dak ama tara le hore natraga sokhre ko aduna tabda khoi gi angang oringe da vitamin A deficiency lai khra ka mai cornea sing ngauraga leibe yawi ko adegi congenitally oina mai pokpadagi mai gi ngauraga mai gi opaque kaitare transparent oi hogdaba adugumba makhan mayam am leikhre aduna mai gi any laina mai gi transparency se effect torok mai gi surface phajana kano torok taba adugi mayam se loina magsi phan bangam cornea transplant se torok duga mid transplant tawbagi se da donor dagi recipient ta akoina pass torok pe yaba communicable diseases kai leibe yaba akoina like communicable diseases di megi akoigi lowba kansida akoina akoi organ retrieval haitare ko akoina cornea se lowba sapa kansida akoina yengi se number 1 akoina 3 basic achoba laina HIV ne hepatitis B ne C sibudi akoi blood test or ne ko adida akoina patient se leikidabai maram se akoina infection gumba tawra leikiba for example akoina septicemia kaina akoina whole body da infection tawra leikidaba mi gumba se akoi cornea lowba yade aduna tabada mai akoi gi certain neurological diseases mai gi akoina akoina mad cow disease kaina haibado ko adugumba na naraga sikiba kino gumba tawkiba se mai gi akoi transplant tawbuda adugumba restriction ka thame aduda akoina hojik tawrisidi test tawbudadi ayambana akoina major oina HIV ne B ne C ne adudi tawi ko aduga koi history lawraga atopa infection leikibra leitabra an habdi yengi adu natabada atopada kaitare thaina gi akoi syphilis kaina lerami adugumba zu transplant tawbudi dum yadi yai communicable adu hojik yam rare oirabadina adu yam kana aduna di problem di oitre haitare ko amaina kana taw because khoi eye transplant kano tawbase donate tawbase mioi ama hetana magi age limit ama leikatra mai ama hetana tawba yabra kaim leite magi age limit na haiba leite ko ado tawbudi akhona ngasa haizabado magi akhona cornea lowban haibase after death ni magi akhoi leigidre haira matung duda lowgodoini ko aduna magi kamain tawraga leigidage ko like for example age limit ki leitamnina mai kamain tor leihidage na haibu da depend to weba lai akhoi yam kuina hospital yam kuina naraga kaitare leihidren khaloni ko adu di mai gi cornea gi quality se yam phalam maroeba mai gi akhoi hospital kuina narakpagi kholapri keno tawbuda adugumbudu lawrubase akhoi lawdi lawraga so akhona training akhona sinaba mi atopada hapada kanaroi da boiradi akhona surgeon anoba train tawbegi khotpagi budi sinaba budi yai haitare ko adu natana mingonda transplant tawbedi kisulite angang masadagi
kano tau de adum lobo dum ya angang yam kana pick pa angang dadi below 2 years kum basidi apoi cornea se am soft hoyeba 2 years 3 years ki makha dadi adu moi gum begi cornea se di akoina handle tawbuda akoina lokthoi har matung du da handle tawbuda yam wa banina magi shape du sai bol su pick banina adu ma di akoi akoina below 2 years du mu low there hai tare ko adu da akoina emotional se attach horen angang lei ki da be se family se yam emotionally su yam kana attach hoben adu mu di kano tawdre adu na tab da anybody ba kaitare can donate ba ka loina donate to biram badum loya duga akhoi laina dinataba masagi oina condition body condition se khar phattaba kar weak oina pokchara ga haujarakpa segum badagi di lawbada kayamna kai makai belite cornea bo phau pharaga di kesu kai metu phau pharaga di mai masa sonjara se metu pra to normal ni phare na hare ga ju kesu kai deba in fact akoina mit sida mai gi akoina operation tau kiba mit oraga su adum lawbadum yaiba mai gi cornea condition do ko aduda hanjan hanjan ga operation tau kiba mit di mai gi scarring me am leibuduna mai cornea do phalam da bi yai ko adu natana mai gi akoina adu gi di kesu problem leite mai masa any problem leisanu mai gi akoi cornea du phau pharaga di kesu kai te duga khoi gi miyoi amana mid pair ma donate tor kon tam da miyoi kayana madudagi kana base lawba yabagi सी की से अखोना cornea transplant से अखोगी technological advancement खर ले रहे हाँ नदी अखोना तो रमी से अखोना penetrating keratoplasty एन कवे penetrating keratoplasty ना मैं की मिड अमूव से प्रॉप total है ना मैं की लोग उधर वो मिडू की प्लब है ना मैं आई तो दा कोई size और ले है लोग थोड़ा अगर उनका same size तो माना ना बा हाई तारे को हम दूध पूरा full thickness से सिंजल लम्बे अदुना तब दा कोई ना lamellar है ना lamellar है सिना मैं की अखोगी मच्छेद अमा cornea से मैं दरकार ले बेदुगी मतुंगी ना मैं की अखोई cornea से अखोई ममांग दिंग मनिंग फोटो layer मंगा ले से layer मंगा ले बने ना मैं की अखोना मी खरा मा जस्ट वाले मथक की layer अहुम दु खतंग mai se opaque ore maning gi du pura total normal ne na haira gadi mamang gi du khutang senba natrak manung gi du khutang so e haira kana manung gi dung senba adu na tab da khona lawri ba dream du da mai ge akhoi amu ba se sok na ben lawu da angau ba gi part khar yawi adu na ngasai gi aina haisa dung ngasai haisa gi limbal stem cells an habedo stem cells su yawra lai stem cells su khona sin na ba yai hai tare ko aduga sclera angobo maset akhoi mi khara sclera yaw da ba natrak so ki bidagi adu pom do par le re na hai ba kangu hai tare ko natraga laina tau ki bidagi pai yam thinau le tor le ba kangu adu du su sclera ju sin na bi adu na khoina like phajana plan tor ga digi cornea ama dagi mi mari bhauti mai ke mama kanu anterior lamella ne posterior lamella du ne adagi sclera ne stem cell ne khoina mi mari bhauti dum loba maximum de loba yai hai tare huji pau de hai tare ko ado smaina tau duna khoi AIIMS RP center da mi ama gi donator amba kano mana cornea pair mana met ani hai tare ko ani da mi nipan gum gi amaina sin gi bigi khoi khabar daga su sahi ahum mari gi mamang da yaw gi bane mi maximum utilization like effective utilization na ado smaina sin na base khoi gi patient du su da ka leba patient du su loina mak lai tare hai tare ko at one point of the at that point of time kaino da khoina low ri bo organ na yam kuina thamba du yaroi ko ado hoji pudi phare thaina khoina लाइक तमई मतम हाइतारे अदय मतम ददि मैगी टिश्यू स्टोरेज से 48 आवर्स की मनोंग द कोनिया ट्रांसप्लांट तोरम गदौने हाइबम दै को अदु द प्रोजेक्शन मैगी अखोगी थम्मिबा मीडिया मै पोट से हिंगंग थमनबन हाइबा मीडिया से क्वालिटी फगले नत्रगा एडवांसमेंट लाए अखोना प्रोजेक्ट से कोर्निसोल काइना लाएबा अदो कोर्निसोल गुम्बसिना मैगी से अराउंड 15 डेज गुम्ब कोनिया से हिंगलगा थम्बेबा अदु नखै पोट अमा लैरेन हारेगदि मी दो थुना कलेक्ट तौब खोटपगी मतम सुदुम फंगे हाना गे माइना हाना नकमाय तो गिदा थुना सिन द यादमनिना कोनिया ट्रांसप्लांट पेशेंट सिंग से अखै वाटे एडमिट तोर थम द यादे कैनो द हेक लाए हारकना फलों सिन होना बायना अदुना सर्जन गा से हवाई कोइना तमिंग मतम द दुंदांग द होगलगा कोनिया लाए हारगदि अहिंग नोंयाय दगा होगलगा कोनिया ट्रांसप्लांट तोर यारिङै थुना तो होबदुना फै टिश्यू दो सी गिदन बगाय तोर होजेक्ति अमाइना याम कना तंगनद्रे अदगिदि प्लस लेजर अनोबा अखोन इंट्रालेस लेजर काइना थोले हाइतारे को अदगिदि मैगी अखोन माइक्रो केराटोम मैना अखोन कोर्निया से लेयर लेयर ककनबा माइक्रो केराटोम अफबा थोले अदुना याम कनो ओइरे हारे मोर एडवांस हाइदा मोर एक्यूरेट सु ओइरे अखोय हुजिकान के कोर्निया ट्रांसप्लांट से अदुना लेरगदि पोचै नुंसै लोइ लेरगदि पेशेंट ग लेरगदि अदुम अखोय मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अदुम तौबदि अदुम याने
Manipur gi oina su technological advance dum changam da dum oire na lobe yare masai da sigumba case se khoina Manipur gi sigum medical gi lam se sigumba thengna gi ba yaupira kamaina kano to magi different layers sunda kaleba smaina koi gi mi makayana benefit to baya bage koi huji phawdati mai akoi gi se magi cornea transplant organ transplant ki magi yam kan awareness laitri organ transplant ki hen organ donation to bagi mi akoi gi kari haitare ne ko magi pot se piram bai akoi leigidra matung da su pot se hinga lobu ya na haibu se ko ada haksang se da bod part yam yam akoi no donate to bu yare se part tor tare mu suram ko ni haitare ko akoi kidney ani duma piram bai yani mid ani duma piram bai yani liver piram bai yani bai skin do piram bai yani bone marrow piram bai yani pot se piram bai ya pot se yam yam ko ada mi ama kanona phajana donate pu to piram ga di mi kya the kana ga doino na haibu do yeng bi na for example khoi mit ani da khoina mi among khatang sina ren khalon ne mi ani ma mi du ja horani kidney ani piram no kidney na ba ani ma mai gi phajana hinga le ja horani skin do di khoi mai na sak ki ba kano to skin defect le bu sina ba yani ade bone marrow gumba kano gumba sina mai gi khoi kano to yani and mi mayam impact to bu yai aduna sigi awareness se khoi gi somrong gi side de khadi wat le hai tare ko aduna sigi awareness la agadi kaitare donate to bu sengal agadi na bi lakani impact to lakani donation gi se Manipur da sigum bas laitre bani na mit ki matang sita saisa khoina adudi sigi transplant surgery ki koi tissue se kadai wai de ki huji Manipur da surgery se tautar gati kadai da wai de ki lo huji Manipur da eye bank amadi jenim study laidi laire laite habidi nanti ko adu da khoi gi organ retrieval system haitare ko magi khoi cadaver donation en haibudo asagi organ donation gi awareness laite adagi de khoi gi system se magi khoi smaina sigi hospital se dei da kanom laire si donate toning bo miem laire en haibagi kanada information pi ga doino kano to ga doino na haibudugi adugi system ama irei laitri ko adu laitabani na khoina organ se retrieve to ngamdri hoji fawda di Manipur da di haitare ko adu da khoina low risina mapanda khoina central distribution system and CDS na khoina short form da hai ko sigi se NGO site life ko NGO ma my US based NGO ni sina run to ma sina kidoge the site life se basically America gi da di is the biggest chain of eye bank never moi ada di eye bank ko na run to ada India da na mai gi aphoi gi eye bank se ayambana government ki setup kumba keno kumba mayam lei bani na mana ki doge eye bank mayam se loina link up to centrally computer da pool lama hai tare ko aduna magi akoina as per need basis somna kana corneam da ka leren haben mana system da sindok pa hai tare akoina surgeon mayam du da aduna khoi mayam se da doctor mayam magi makha da leiba mai huji ki site life ki central division system da yaw ban mayam se da cornea leire haben kan da email dum loi lai akoi ge email mai gi kano duga tisugi mai gi photo number kano number mai gi characteristic da karam kan da si kibno chahi kya si bo mi dei lo bono ada infection negative oire adu oire kan haiba gi mai gi loina information mai apse loin lai adu da mai gi appoint surgeon duna as per need first come first basis services da hai tare ko adu na koina hai gi bidu gi moi da phone tore hai kan da koina cornea se anywhere in India da gi dum thare like for example koina hujik main phangi se contribution se India da tar se organ donation se am skewed oiri South India se is a very good magi awareness yam phai mai organ donation maximum bulk se adai de gi tawi adagi di Eastern India akoi West Bengal Bihar Orissa degi na koi whole kanagi akoi gi sumna kan gi northeastern states mayam sine adagi di North India se organ donation de yam wale adana mangasai CDS ne kamai to get the equitable distribution nama pore adudagi akoi yaw bani na adudagi law yam nuai doctor khangjaning ba wahang kayam leiri matang sai sida khoi commercial break am lawjage aduga makhatana doctor da wahang kayam hangjaki ge matang sai sida commercial break am tang lawjage impact tv gi health link pu meeting ta thme bi impact tv gi health link ta mayam bo amuka hana break ki matung da taram nokchari ngasigi khoina cornea transplant ki matang da unazari ba expert ase Dr. Sachindra Laishram consultant ophthalmologist Shija Hospitals and Research Institute Langol ni Dr. da khoina makhatana lakchen gi bo hang se mi mena sikhram matung da eye donation se koi gi mit se pung kaya phaugi manung da minute kya phaugi manung da lahu ba yap okay khoina sigi se khoina hojik leiragati magi khoina 6 hours and up to 6 hours and high tare ko akoi kano to phom da di
yam kana saba mafam dadi kalen oiren kalone yam kana saba mafam do gadi koi 4 hours of the tensal le hai tare ko winter gumba kano gumba temperate climate dadi kitang hena sang na cornea se survive to na pung toru phog gi manung du da mi ma lei gitren ha mo tung du da koi da inform to bi ra gadi koi gi team sina chatlaga lahu go done once among low ren ha ga koi na preserve to ra gadi koi nga sa haija gi do optisol gumba da ha pa thamaga de 15 days powder dum port cornea do survive to ran duga koi gi mit se donation tauna bagi donate tawrama ba mit se koina lautho ani surgeon kambu sina duga donation donor dugi masada disfigure mamitta mamaida admaina disfigurement ama koina thengna gatra da du kaita mi myam na kano pakhana re se du donate to buda mai gi mit se lautho khram na kano to gadra na habegi aki bam lei nei aro sigi se kesu to de hujik thi akhina lawba consider sta khoi thaina kano to ba de whole globes eyeball se matum se na plug lautho me aduna koi replace puri to rame mai gi khoi gi mid mana ba na artificial cell ama hap de hapo ga replace to rame ko ado hujik kan di mai gi khoi gi whole lauthok tre ba mai akhina just only black color part siga some white to ga adu khatang lautho ena hairaga mai gi atai duna dum thambirame hairaga mathak to da khoi gi masagi cosmetic contact lens ki type to mit to dum mana ba na habigi figure dum phajana sema ga dum thambiram aduna koina once mo lok thu retrieve to organ se retrieve to kham tung da mai mit ta kaim disfigure to khre si kanom to khre khot khre na habigi len ba khot pi dak su kaim nei roi kaim ta kaim khiningai kaim yauk de adu gi di kaim disfigure kaim nei roi duga koina makha ta jara pasita transplant or mit ama smaina rejection or tawbagi chance kumba leibra rejection as a transplant ki di any transplant any organ transplant ki hai tare ko kidney gi su kanu gi su loina mag mai gi rejection rate an lei kai na da mi ma dei loroga mai gi original protein atre dana mai akoina ma hapani na rejection rate se akoi gi cornea transplant ki di hujik technological advancement ki matungina yam phare di mai gi akoina pra akoina full loina cornea se akoina penetrating keratoblasm ma plop aina total loina sin badadi hojik success rate se around 60 to 70% ke maya da lei adu natta bada akoina endothelium kaina khatang sin ba akoina dissect kaina lei ri bo akoi manipur su to khre dissect ka se ko ado mai akoina dissect kaina mai manung ge endothelium khatang sin ba lei ba adu gum badu di kaina ter success rate se 95% gum yaw akoina machet sin bu sina success wang ba hele kaino da mai akoina reject tor ko to tissue du su volume du so handare pot du su picture hai tare ko machet am khatang tor layer am khatang tor banina aduga mai akoi gi akoina rejection ji makhan ma'am leba mai manung room dagi endothelium mit manung room dagi rejection torpa mathak room dagi torpa mai amaina makhan ma'am leba ko aduna mai just akoina mathak ki layer khatang silen khalone adodi manung endothelial rejection na habdo tawra ro kaini endothelium di mai patient gi masagi original lina adugi rejection do wala ne ko aduna akoina mathak kadang sille haraga su aduna manung kadang sille haraga su mathaki layer gi rejection ka dom to tawra ro aduna mai gi akoina layer by layer hai tare ko more advanced hai the lamellar procedure ko way akoina lamellar di layer by layer tawra sin base sina future ne akoi gi cornea transplant gi di akoina khara layer ga di plop oina total oina sin base mai gi adam kana kano tawroi ado akoi hujik kumba manipur gumba india gumba hai tare ko akoi gi yam kana develop oi dribu di akoi anaba sing se akoi da lakpa kan yam thingna lai aduna kitang hek na ba la di layer ma kitang involve toring da la ga di akoina adu kitang sindo ya ga do akoi da di whole layer do mit to kui ren haraga mit sin na kre sokre haraga ne ko sahi tara ma thung da lakpa hai tare ko ado sahi tara da di there a lot of things can happen in 10 years time aduna akoi da di full thickness si adum tawri aduga like developed countries ta US ta or Europe to or chatlaga di moidana lamellar procedures in hele kaino da patient awareness hele educated oi be hem no doctor da thuna report to bonina mai gi ngan na zo khone intervene to hodaga di kano era hele ba aduna success rate se mai gi asum da di hele kaino na lamellar du na hele banina moina yam hele ado India da di mu mai gi aphi gi khara handari kaino na koina penetrating kera the full thickness hai tare ko full thickness procedure se India da no masing yam heli ado na khoi se da di around 60-70% on an average on very 60-70% se yam pharawe average ne ado hujikti akhoi gi surgical procedure ke tan tabada
immunosuppression hai tare ko hidak si so ano no bayam thole hai tare ko ano no bayam thole aduna immunity ngasai rejection si immune system na tore ni dana ado suppress he na phajana suppress to bangam mabani na he na su successful oi bigi sum hengalai hai da nong nong bi da hangjaning bo hangam na eye clinic na traga hospital ama hektana transplant surgery ki process dum chathaba yabra yade mai gi se khoina khoi mai gi or any organ transplant gi se it's governed by a law khoina hota na short form da hai ko khoi si human organ transplant act ko ko ado si gi se human organ transplant act se si gi khana govern to wi kaina da mai gi rules and regulation khar lai mai khoina kai tare mai gi hotspots to dana ba na khoina sum ta bada magi scandal मैम कनो मैम किडनी गिदा कनो गिदा मैम ताई दना को अमाइना अदु तौदना बना हाबिगी मगी चेक पॉइंट्स मैम कनो मैम तौना बना हाबिगी मैम ले फॉर एग्जांपल अखोना होजिकी होता सिगी मखादा होजिकी हाइबा आई क्लिनिक और कनो और से रजिस्टर तौदाम ने आदो मोइना मगी से मेडिकल खोगी मेडिकल रिलेवेंट मेडिकल अथॉरिटी दुना मखोनी इंस्पेक्शन ला एन हारागादा सी से मफम से माइगी ऑल दिस प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड करेक्टली ऑर्गन ट्रांसप्लांट की माय ऑपरेशन तो बिगी खुलाई नै लोइ लैरे खोले अदु तौरे माइगी सर्जन की स्किल्ड एक्सपर्टाइज लैरेन हारागादा द माइगी रजिस्ट्रेशन हम पीरनी अदु वांस हम पीरेन हारागादी ngасai की ट्रांसप्लांट से तौबे अदुका सिगी से माइगी अयामबना दि प्राइवेट की नि हाइतारे को अदु द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गुम्बददी like once the state sina माइगी होता से अडॉप्ट तो ग्रगदी ऑटोमेटिकली सिगी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सिंग से माइगी ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो बय यारे ना हाइबे लौबे हाइदरे को माइ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्राइवेट हॉस्पिटल के केनरेशन को अदुना मोइ गिसु माइगी अखोई कमिटी अखोइना कमिटी दी लाइक फॉर एग्जांपल कनानोमा अखोई मिट दी एकदम प्रॉब्लम थोकते मिट दी अखोई कैडेवरिक डोनेशन नि अनरिलेटेड नि माइ अनरिलेटेड ने दी माइगी अखोइना कनागी मिट नोना हाइबसे बो हाइदोक्तेब माइगी अखोई पेशेंट रिसीव तोरि मिट तुदा कनादे लौरेनो कनागी मिट नोन हाइबदो बो हाइदोक्तेब कैनो दा हाइंग लीगल प्रॉब्लम्स तौदना बना ला सिगी मेन प्रॉब्लम थोलै से माइगी अखोई लाइव डोनर हाइतारे को लाइव डोनर से लेबनिना लाइव डोनर दे अखोइना किडनी गुमा किडनी नाम अमा यामगी पीगे खोट कैन हाइब कांदुदा सपोज आइना गी याम पीगे हाइरन खलोने बट अथॉरिटीज सुना कंफर्म तौबदनेबा इबानी से रिलेटेड नि इसिने नाउनी असेंग बनी हाइजनब नते खोते कनानो पैसा पीर लेब नते खोतेन हाइबदो कंफर्म तौनब हाइबगी अदुगी कमिटी गुम्बा फॉर्म तौरग लेगदौने अदु लेत्रि भावगिदी गवर्नमेंट हॉस्पिटल दसु यारो अदु कमिटी अदुदा फॉर्म तौताबने अदुना मगी अल्टीमेटली अखोना पामिसदी ऑर्गन डोनेशन हाइरगदी नेको अखोना पामिसदी कैडेवरिक डोनेशन सिनेबा कैडेवरिक दी मे लेगिद्रे सीर मतुंगदा लेगिद्र मतुंगदा डोनेट तोरमबदो अदो सीसना किदोगे हाइबदा माइ ngasai gi legal all this legal problem मैम non related donor अदु लाइफ ता लोबदा मिंगोंदगी कनो तोबगी सिगी प्रॉब्लम मैम से थोलोएबा अदो कैडेवरिक डोनेशन से इंडिया दसु इंक्रीजिंग याम तोरे अदो अवेयरनेस याम लेरे अखोई खर लेरेगा सु मणिपुर दसु अखोई याम फजना माइ पांगना तोरकने ना हाइबगी थाजब थमजै हाइदारे को तौदी तौरकनी हाइदारे को सो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मी मैम की अवेयरनेस लेवल दो याम हेंगल कांदुदा सि डोनेट तौ थोकपिरमना फैयना हाइबदुगी हाइदारे को दुगा मखातार पस्ते कोई मणिपुर दा होजे फाउदा आई ट्रांसप्लांट सर्जरी से कयाम तौखरे हाइबदो डॉक्टर होजे फाउदा अखोई सिजा गिसे अखोइना आई सिजा द लेजबनिना अखोई गिसे अखोई होता सर्टिफिकेट से अप्रैल 2016 द फंगे 16 द फंगे अदि मतुंगदा कोई होजे फाउदा कॉर्निया ट्रांसप्लांट से निफू गुंबा दि तौखरे निफू से मैगी कुंथ्रा मापन मना कैनोदा मैगी अखोई फुल थिकनेस हाइतारे को अदुगा अमना अखोइना ngasai डिसेक हाइरिदो मैगी लेमेलर केराटोप्लासी डिसेक अमसु तौखरे टोटल 40 गुंबदि तौखरे होजे फाउदा टिल डे सिगी कोनिया की सिगी प्रोसेस तौनबगी यामना अखनब ट्रेनिंग अमा मागी सर्जन सिंग से रिक्वायर्ड ओइब्रा अदुगी मतंग दसु का हाइबी सिगी से अखोई हुजिकती अखोई मिट तसु अखोई सुपर स्पेशलिटी ना हाइम लेरे फेलोशिप तौनरे को अदुना मागी अखोई हाना लेरंबा सिस्टम दुदगी अखोई कोर्निया सर्जन ना तोंगाना मा एंटीरियर सेगमेंट सर्जन ना तोंगाना मा फेलोशिप चनरे को अदुदा अखोइना CDS अखोई साइट लाइफ एन आइन ngasai हाइजागो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एन तौदो माना मोइदगी सुम लौरगा कोर्निया ट्रांसप्लांट तरपुदो मोइना सुदो मगी सर्जन जिनसे मगी फर्दर एडवांसमेंट की दमकता ट्रेनिंग थाई हाइतारे को लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर से कनोदा फेब्रुअरी हाइतारे को फेब्रुअरी ला 2000
16 की to February mana to February September adai duda September adai duda kano chalui magi moi side life na moina select surgeon se notice especially notice India se like cornea surgeon se am wat lena moi kaure ko lena haraga khoi surgeon manga taru khumba Sankar Netralia Chennai da chatlaga moina training mo advanced training hai taranga sai gi dissect tona ba akhoi gi full thickness toram ba degi manga sai partial thickness da advanced tona ba na haibe gi magi 1 week 2 weeks kumba intensive training adu da moina kano da su expert oina kore su US degi US based surgeons gumba koraga mai hands on am pairaga training ga tawhalle hai tare ko aduna once amuk tawbu hokraga di cornea transplant di penetrating canal plastic akhoi loi tambada ophthalmologist sama oina tamakpada loi curriculum da yaurapane aduda once amuk tawbu hokraga di avenues of training hai tare ko adu mathanda dum open tawjarakani adun kana daka di lei skill do development hai tare ko mai because high end machinery myam sinara kadoi na like for example aina mi mari dang sai haido mi mari de longne na ha thamaga ya ai machine do sina ba koino hai tana lokthok pa lokthok pa layer am khatang sina ba yare ha ri nungai roi dana ko aduna mai gi akhina certain amount of expertise is required daga koi gi success rate of surgery daga surgery Manipur gen surgery tawgiba singsina magi vision se regain tawba kayam yam nang nam khake adum ayam banadi dum regain tawi adu da akhina cornea transplant se akhina discuss to hoda ba hai tare ko kari maram gi transplant tawri non hai baduma ko adu akhina magi mai mid se stable ore magi ngauraga da leire kaim infection yawunati adu tawbunate na hai begi transplant tawbama like for example magi akhoi keratoconus oro corneal opacity long standing hai tare mit se yam quite oraga transplant tawduna aduna una ba na haiba tawba surgery makhana ma lei ko aduna tabada khoina yam kana active infection cornea da amuba sida ulcer tawre harga mit se baglong photo kren kalone mit manung da di mahi nga tani na magi moi da hora leibadi yadam ni na adugi damakta mit to kanna ba na haiba gi emergency oina magi cornea se quality pharasu phatasu mention na ba na haiba gi tawbu surgery m leiba adu na khoina therapeutic ana kawai ko magi khoi infection do control tawdri bau ki temporary oina aduna khoina 40 surgery tawsida therapeutic anum 30 30 yawi hai tare ko adu therapeutic ngai dudi una ba surgery tawbuna te magi patient gi mit to hora le radi mit manong de infection change adu tawre khole haraga mangi do ganna ban haiba do aduna magi once this infection ge settle tawre haraga da khoina cornea afaba ma lawren haraga ngasai una ban haibigi amu cornea dong sindok pi bam sangi amaina sindok pa su yaure magi khoina therapeutic hana kuina tawre se kwai ore haraga sindoga leibu su yawi adagi di mi myamna magi khoina cornea transplant tawre na khoi mi myam gi kaitare ne ignorance hai gadra ko khang da ba hai tare kaino yam tawdri ba pot oi bani na hai tare ko aduna mid ki any problem le ba maning su sokpa mai aphane yi sil just only black part ni na black part na maning ki everything else has to be normal ai hai u ge na hai ga di ko maning du su retina du su lens du su anything everything has to be normal everything else mai gi lemori ba pot ma am du lo normal oi tam ni u ge na hai ga di ko aduda loina pungsok so e haraga cornea sinbio na hara lakpu su yawe adu khangda begini hai tare ko mai gi mitu sindo na mitum ngasai hai do matum oina plop oina sin mado winning dan ko adu gumba khara su yawe adu tawro ena haraga nampuda tawbio na ngang balai su yawe hai tare ko aduna mai gi just akoina hai se mai gi akoina transplant tor matung da transplant do ngawra le noi tani mag udre na ngawra le na cornea da sinduraga maning retina da solal leramba u kidaba su dum yawi hai tare retina se han dagi mapangan yam yoram da ba hai tare aduna adum percentage wise when adi akoina di calculate tawdre adu ayam bana di dum taw adum phai ade akoi angang su dum khara dum handle tawre di angang masa gi transplant sina mo little bit more specialized ore kaino no mai gi mid ki shape se koi adult ki shape oi de mai gi kon ma sung heli thot pa sung heli pot se mai gi kana taw ba ko ada angang masa da taw ki bada adum successful oi badum phanam yaure angang masa se kada below 18 se adum surgery taw bu wa ba moi sina mu success rate cham khan ne me kaino da angang du ma khoi kano jo khoi na pi ki ba instructions hai tare hidak hap ki yaroi ade nei gono hai ju yaroi adu ka ma instruction ju follow taw duna success se kitang neme ado daw ya badagi haidar angang masa da cornea transplant taw ju hoji phawda di fail taw re na hairaga di lak padi yaudri ade phawda
matam sulesle doctor hangjaning ba wahang angkata akoi gi surgery tawragati tungda jackson thaurang haiba male ado cornea transplant tawkhraba patient amana ma gi jackson thaurang kari haina magi tungsida lokhat kadam na hada tentek matham cornea transplant like any transplant magi rejection se anytime torok pai akoina ki disidi am thuna torok rejection duni ko aduna tabada sahi manga leraga su tara leraga su rejection torok gi chance ama dum lai aduna akoina long term hitak hapa ma sange mai akoigi guli oina di sa de adu su drop oina magi long term steroid se dum khaga dum drop se hapa lai bam sange ko adagi di akoina kitang nungai tre khotre na hara kanda da magi transplant toribo surgeon dugi manakta ni khangde natraga any qualified ophthalmologist manakta da kenom tawre mit ngange kholen hara thuna lakpa haidare ko kaino da any rejection se hujis hidak yam pharabnina early stage de akoina hidak dak tor pha bangam meba adu da surgeon du leitre na for example akoi manipur da su akoina khoi nipu khata tawje happy one ne ko last year se around adum adu degi tama de hena torang bani kaino da mapan thu ko sum yam tawri da ko aduna moina amuk ahama sapagi du transplant taw cha thura ni ade tung da follow up chat pa se mai gi paisa leita da na sentum gi phim wa bani khangde ama taw bani khangde ko chat tab mayam yawi adu ga khoi gi swaida doctor da yengo da na haibu su yeng tab hai tare ko aduna khoina amaina follow up chalo da bagi mai gi yam bad case of rejection so dum u da badi na te dum ui hai tare ko aduna chang nai na dum check to bi pa ade hidam dak ba khoina doctor na haibu for instruction da follow to bi ra ga dum kesu kai di kai ro adam normal the loisalak poina eye donation natraga organ donation se manipur sida pangna aware oidri mafam yosan bangam dri khoina miyamna kaya khangna bo oidre duna hena aware oina na ba khoi gi ngasi gi impact gi ngasi gi program sigi through da samasi sina medium oiraga hena miyam da khanghana ba doctor message am pibi khoina haijari se khoi organ se yamna important ne mai gi khoi mi organ physics laina medical science akula pe matungina organ transplant se hena successful oire thaina yam successful oram da bi yam fazana oira bane aduna khoina organ donation se mai gi khoina dan tok thuk pi pne na khallaga mai gi tungi lehori ba kaino tuma dan tok thuk pi pna yam hena phayena khalle kaino da for example akhoi mit da hiren khalai mit ki doctor ne ko mit tu di khoi haksang do leitraga su khoi ima gi or baba gi or ko mit tu di survive to ro leho go doini mi ma na season leho go doini ko amaina mai gi khoi immortal oina leho gane na khando ga dan tok tok pi ba haidare ko organ khoi na sa haijari do organ am yame khoi mi ma si ra mutung da donate to ba yare se kidney donate to ba yai liver yai mit ani yai ko ade skin yai bone marrow yai ko ade gi in fact kaino phauti yai khoi na angang miro le har ka angang po matung da khoi gi naupum angang gi naupum se ko ai khoi placenta se it's a very good source of kaino gi stem cells hai tare ko stem cells da khoi gi khoi na mit ki da so khoi na amniotic membrane na sin nei khoi naupum se bok ta donate torom bi yai mai khoi sam na ha da khoi gi sanna bi ona mai gi yo ka kaino da phumjan gi safum da hapsala phumjan gi do sarok pudi mi amagi magi sin na ba na habi do ne to biram bi ya aduna ain tau hanningi koi manipur sa mi ataina organ se yam successfully na donate to bangam maga kaino da khoina at one point of time for example ai or so mi am or so ai na kaino ma pot ma kidney ma fail ore kidney se transplant to da le haibu da mi makanana donate to bidagi na haibagi thibado awabado naring edu da awabado adu phoning de aduna cadaveric donations haise kaino da cadaveric donations ni yam leirabo itadi maigi akoina maigi koithi thina roina maigi akoina organ do dum readily available oiragadi kenom leire haiba kan da maigi akoina phangbang amagadi mai anabudu su mai awabudu yam handeidana dan hojik yam leiri se mai akibam su leire like for example engon de gi haren kolone ke engon de kidney lokthokine haibudu da masimanaw da buora so engon de lokthokone haibudu da mai gyan tana dabunina adum ki dana maning hangi su da ma da yawri ne ko aduna adugi problem do leitana ba cadaveric donation se ai yam the hena to hanningi yam nungai jare doctor na kanar ba wafam kya ngase mid amasung cornea transplant ni matang da thambi bagi doctor ge chin ba matam kya kai thok tuna khoi gi studio salang bir tuna kanar ba wafam kya thambi bagi tamakta thagat chai matang swai da impact tv ge heling loisin jare mayam puna makko amuka hana ta khurum jari